Sen birovga namaz okuysun, zulüm kılasın. Namaz okuysun, tarazından aldaysın. Namaz okuysun, kalp aytasın. Namaz okuysun, birovga hakarat kılıp sögünösün, materşina. Birovga namaz okuysun, adep ahlakın oңолбоду mu? Значит, senin namazın jönököyle fizaratka, könügü. İnna salata tanha anil fahşai vel munkar. Albatta namaz jamanlıktan, şariat tıyıp salgan nerseden tosot deydi. Ne için senin namazın toskan yok? Ne için namazdan çıkkandan keyin Adnasoroniga salып alып айдап атасың? Ne için namazdan çıkıp karşı aydap атасың? Ne için namazga keldim dep eldin jolun tosуп, машинаңды туш келген жерге коюп атасың? Sen kana adep ahlakın, kana başkalarına olgan sıyın, kana koşnaga olgan kadır urmatın. Balkim urmatı Müslüman bir tuğanım, bu yerde oturganlar kebirler, meni uqqanlar, namazınga uyuңda Kaabanın suretini koyup koygansın. Bir jagынан Madinanın suretini koyup koygansın. Al жетишпейт, al sen dinçildin emes al. Al bolgonu bir suret. Balkim maşinеңde Kur'an koyup koygansın. Kur'an yazılgan ayat dilip koygansın. Жетишпейт. Бұл жөнөкөй сүрөттү илип алгансың. Колуңда тасбih бар, машалла, көзүң бирөөнүкө калтырбай баарын карап жүрөсүң. Бұл жетишпейт. Умрага 5 жолу баргансың. Ажыга 2 жолу баргансың. Ha? Балким 5 вакыт намазга келесиң. 30 күн ораза хатымга катышасың. Жетишеби? Бул өзү жетишпейт ал. Урматтуу мусулман, din al-istiqama. Din деген dinde түз туруу. Dinde beken bolu, adalda adal, aramda aram bilu. Din uludur mat kılu, kiçimini zat kılu. Din bir ödü akın cevap. Din muamelatuk. Ataga olgan mamile. Din ayalga olgan mamile. Din koşnaga olgan mamile. Din başka urutka olgan mamile. Din ayalına, bala çakana olgan. Din mehrimdülük. Baldarına, bunu aksakallarga. Din çınçıldık. Din adiletlülük. Din baldarыңды тарбия кылуу. Балам мектептен кечигесинде вече сентябрда баштайбыз. Уктап калба. 10 жыл ойго отосуң. Балаңды бир жолу бамдатка тургузбайсың. Балам, дозокко түшүп калба, тур. Эртең намаз оку дебейсиң. Дин ата-энеңди сүйүү. Ата-эне алкыш батасын алуу. Ата-энеңди жылына бир жол сурап коесуң. Туылган күндө барып коесуң. Динби? Дин, урматтуу мусулман бир тууганым, тилиңди сактагандык. Hakarattan, uyattан, жаман сөздөн. Din, бирөөдүн намысын сактагандык.